Jo, jo, slušaj me sad, priča ide ovako. Iz srca planine, s čistog zraka pravde, nisu nas pitali, a kuju planove. Na našoj zemlji dižu čudne tvornice, kažu biznis, profit i nova radna mjesta, al mi vidimo samo pusta obećanja umjesto svježe vode i čistog zraka. Preko brda, preko dolina, gdje se širi brzo, neki stranci dolaze s planovima čvrsto. Hoće rudnik kopat, hoće tvornicu, sirotinji obećavaju da će dobiti velike plaće. A mi se pitamo šta će biti s našim kupresom, s ovim zrakom što ga dišemo, s našim lijepim mjestom. Hoćeš da nam zatruješ sve, da nam uništiš baš sve, da nam uništiš prirodu i duše uživanje. Ne damo kupres, ne damo naše planine, neka čuju svi od doline do doline. Nećemo trovanje, nećemo prljave vode. Naša zemlja je naša, za sve naše mlade. Bolje ti je odmah da okreneš se, da odeš. Nismo na prodaju, Kuprešani su čvrsti, shvati to. Shvati to. Kažu Magnezi za Europu bit će važno to, ali za nas je važnije da dišemo slobodno. Nećemo se prodati za šaku eura i slabe koristi, jer nam je ponos i zemlja od svega vrednija. Vidjeli smo kako su prolazile takve priče prije, ostavili su pustoš tamo gdje se sada ne živi. Nećemo da naša budućnost bude siva i prašna, mi želimo da bude zelena, čista. Ne damo kupres, ne damo naše planine, neka čuju svi od doline do doline. Nećemo trovanje, nećemo prljave vode. Naša zemlja je naša, za sve naše mlade. Bolje ti je odmah da okreneš se, da odeš. Nismo na prodaju, Kuprešani su čvrsti, shvati to. Shvati to. Evo vam neka se čuje glas naš, građanska inicijativa. Snaga je u nama, od općinskog vijeća do svakog sela i zaseoka. Dok ne odete nećemo stati s ovim i nećemo odustati od našeg pokreta. Kupres je srce i ne damo da ga slomite.